Yesu alele elanga lezo elele elanga lezo Onzansi uMathabizolo baba uMshumayeli baba uDuma so Mr Duma baba uDuma ubaba umleader ama-alumni wonke akhona iHoward inenhlanhla bengibuka nje iaudience yanamhlanje inesisindo siyabonga kakhulu bafowethu bala eHoward ngokusihlelela into enhle kangaka nako baba bethu ngokuthi nje basethulele lenkulumo abasethulele yona sithole okuningi kakhulu ngaso sonke isikhathi sekobaba bethu lapha kwaNathesa kuningi kakhulu abasincelisa khona siyathokoza nje kakhulu basinikeza idase elilona lonqo alinayo inhlabathi siyabonga kakhulu sike sincamele thina bobaba nesizathu senza sikuvame ukusihlezi sibabiza ubaba noma sebe abanye beke bebone kuyinto ejwayelekile ukuthi ubizwe lapha ababizwe lapha ngoba sifisa okuyikhona ngcono khona ukuthi ubaba sibagqilaze besixolele nje ngalokho kodwa sifisa okuyikho lokho abasinika khona kuyasithokozisa nje kakhulu akusekho okuningi bafethu ukuthi isimemezelo nje sisodwa siqhamuka kwi-NEC ukuthi ngomhla ka-17 kuMeyi sizoba ne-alumni conference sicela ama-alumni eNathesa kanye nama-graduates ama-postgrad now ukuthi ebe lapha izobe ise-UNISA eyalapha eThekwini enye izobe khona eKapa enye ikhona eGoli khona indaba enkulu ethinta ubaba uMshumayeli sevala lapha inselelo asinike yona sayibhala baba uMshumayeli incwadi eyePhalamende ngonyaka odlule kwakuJune ekhuluma ngendaba ka-10 March noma-ke khona ne-meeting esake saba nayo ngawo unyaka odlule nelinye ilunga lePhalamende sikhuluma yona leyo ndaba noma-ke kwamanje singayitholi feedback e-positive kodwa khona ikhona imizamo ezamekayo ngiyacabanga kwesinye isikhathi kuwudaba okusamele lukhulunywe izinhlaka zonke ngoba thina njengeNathesa silikhuluma esigabeni sama-university nama-college kanjalo kodwa nakwinabasho masingahlangana sonke ne-executive yebandla kukhona esingaphuma nayo izwe elilodwa khona kuyadingeka ukuthi lolu suku luka-10 March luhlonishwe njengezinye izinsuku ezihlonishwayo ngoba banaso isizathu esiphathekayo sokuthi lolu suku lungahlonishwa. Ngiyabonga kakhulu.